Good morning everyone. Today is International Postal Cleanup Day and beside me is my college classmate Lynn. May padre, thank you kay Daya. Vlog pa ka niya mo. Oh, day. Tupot pa tong kaanin day. Ipanood na ya? Ha? Ipanood ni siya? Ah, okay. Kaya di mo ni plastic. Sige, unahan na lang mo plastic. Gloves sa kaon. Ano ba yun? Gaduka pa malagi ni Tisoy. Na man to. Wala na. Oh, okay. Dito na. Ito na. Mo. Diba? Ay, din sa panahon. Mayo. Hi, Franco! Nagkita na dyan ta. Hello, Margrette. Wa kay gloves? Sorry, should I call you Miss Margrette? Ate Maan. Ate Maan na lang. Ginanon ko. Mega Franco TV. Gauna naman sila na to. Oh. Looking for Si ano to yung real name? Rhea. Rhea and Franco of Mega Franco TV. May buntang. Kada Sabado mo magingani? Ano ni apel mo sa inyong barangay? Wow, thank you. 4-piece of women sa barangay poblasyon. Yes. You have extra gloves. Yes, I have in my bag. Wait, Oh, saka. thank you. O si Mar, di ba daw pwede mga itong poblasyon? Tapir daw dapat naganugaw. Ano naman, amo naman ang nakala naman dito. Hugaw, ingon siya. Dahil mo gikan sa dagat o kuan. Di-assign na dito. Ano yung balikan dito sa building. Oh. Ito, lalong. Go kayo mo sa mga. Katong inyong HQ? Lalong ato dito sa balod. Ah. Pero taga-argaw naman silang duha. No. Ano na ko balikan akong dad. Wato siya yung cellphone. Ah, dito? Sige, thank you, Jayan. Metal pieces. Sige, go. Salamat. Ato na isagol. Bye, Day. See you in 24. Mga to miss inyo. Bayaw. Sipa, oh. Oh, diba? Treasure hunt.
Mahaw. Day oh. Yan na, gusto mo. Kuan man ron, international coastal cleanup. Dili oh, mga plastic. Ano po mang diha day? Pwede mo na diha good. Tago na to sila. Napa oh. Fish line. Fish line. Za la issue kay gloves oy. Aliman. Hindi biya na. Ganon. Diri day. Pag-abot na ko na kay daghan. Na kayo sila na limpyuhan. Kalami, kaligo. Kami mag-clean up kami sa balay. So please do your part in cleaning up the ocean if you happen to be going to any body of water. Pick up any trash that you see along the way. Sama ang mga plastic na mong nakita. Plastic cups, fork, spoon and forks. So, mang snap na lang ko dari bayo. So together with me are my friends who free dive, my college classmate. Shout out Toy Gonzalez and Jayan, his daughter, and SABAI TV, the skimboarders from Lawis Point. Ganun. Sila po gatong mga women and 4 piece of barangay poblasyon.